I da ste ljudi, evo let's play Minecraft, moj prvi let's play. Trenutno malo kopamo, jer mi treba cobblestone da bi završio kućicu jednu. To jest nije kućica, nego skladište za moje čestove. Znači ovo je Relentless Craft. Snimam trenutno na njemu dok ne nabavim premium, pa ću pokušati u jednom slučaju da se prijavim na HCL server pa da snimam na njemu. Šta mislite vi o tome? Jer bi to bilo dobro. Ono, igraš sa Zoomchatom, Marty, Space Pigom i tim ostalim. Pa zbog njih sam bukvalno i počeo da igram Minecraft, jer mi se igrica sviđa i gledao sam tako kako se gradi. Na početku sam se sakrivao u zemlju jer nisam znao kako se nijedan item pravi. Od moba uvijek. Brzi mob. Svako ih mrzi, to i ja razumijem. Ali već da su ovako dosadni, to ja ne razumijem. Znači kućica je kao nešto gotova. Idem ja do naše XP farme. Tu su i dijamanti, ali nisam mogao da ih kopam, jer sam dosta kopao. Kako laguje ovo kad je kiša, to najviše mrzim. Kao što vidite, 22. sam level. Uskoro ću, sad moram da napravim kraj. Brate! I moram da čekam sad minut. Evo reći, čekaj da im koliko minut. Jel minut? Jest. Aj sad čekat ću, nije mnogo. Znači mogu čeka minut. Kako dobar kiv. Opa, gold. Znači napravit ću odmah dijamantski kramp. Pre sam igrao na Relentless Craftu, ali su dve pičkice nisu smjela stave enemy i ubili me. Botovi jedni. A da im da me ubiju kad nisu imali enemy. I šta, ja sam kao sad cheater, izvini, molim te. Igrat ću sa Iron. Krampom si. Kako mi to nervira kao. Ti hakovi. Ariel koristi Nodus. Moram do našeg ostrva, gdje su naša drevca koja rastu. Znači kod mene šiklja sneg samo tako. Najviše mrzim to. Sad ćemo da napravimo nešto lijepo. Nešto baš lijepo. Mislim da ću u ovoj epizodi čisto onako da idem u istraživanje. Da nađem otok, jani. Tamo da imaju kao krave. Ako ne u ovoj, onda ću u sljedećoj. Znači, ako vam se svidio onaj prošli video kao Counter Strike,
Sabujte, šerujte, subscribeujte, nemam ja protiv toga ništa. Imam nekih tu 90 subscribe-a, to je ne znam kako sam ih zaradio, znači, ne znam. A znaš kak, imao sam na starom Minecraftu, imao sam oklop Protection 4. Protection 4. Na svemu imao sam mač Fire Aspect i te. Tuce Fire Aspect, Sharpness 3, Smrt Astropoda, WTF? Šta je bre ovo? Neki bug. Gledaj, gle. Kako jak bug. Neko je tamo već kradio. Kasnije ću morati da tražim krave. Znači kasnije ću tražiti krave. Htio sam da ih nađem, ali ne mogu. Ne znam šta, da li da napravim anvil onaj, čisto onako. Anvil bi trebalo da napravim. E pa, ne znam da li da završavam. Čekajte časko. Pa ajde da završim. To bi bilo to. Nadam se da vam se svidio video, lajkujte, šerujte, subscribeujte za još klipova. Pozdrav!